자, 선배처럼. 자, 자, 복주제. 다시 한번 하시겠습니다. 자, N зоргмаа энэ бит маань ямар аргаар ямар зураг зорсон бэ? Проекци арга тийм ээ. За проекци арга зөв. За проекци арга энэ бит маань проекци аргаар хаанаас нь яаж зорсон? Дээрээс нь хажуудлаас нь. Тийм учраас ямар проекци хэрэглэв? Хоёр автгай проекци тийм ээ. Зөв. За хоёр автгай проекци. За ямар нэгэн бит маань нүүрнээс болон дээрээс хажуугаас гэж байдаг. Тийм үү? Хажуугаас гэдэг үг орж ирж байна тийм ээ. Хажуугаас гэж байдаг. Хажуугаас харж байгаа дүрсийг бид нэр олохын тулд 3 хавцгай проекц хэрэгтэй. 2 хавцгай гэсэн бол 3 хавцгай болж ирсэн. За тийм учраас хэлээ өнөөдөр урдныхаа хичээлтэй нөр батгаад дараагийн хичээл буюу 3 хавцгай проекцийг бид үзчихнэ. За 3 хавцгай проекц бол зорилго нь тийм ээ. За зорилт нь за энэ проекц төслөөс бит загварыг төсөөлөх чадвартай болно гэж байна тийм үү? Төсөөлөх чадвар гэдэг маань ерөнхий нэг бит байна тийм үү? Бит. За одоо ингээд нэг байшин байна. Бит тийм үү байшин маань бидний хараад байгаа учраас бит. За битийн нүүрний хэсэг буюу наадмын хэсэг харагдаж байна нэ. За бидний харааны төвшин дээр 2 давхар газраас 1 давхрын байшин харж байгаа бол дээрээс нь харна тийм үү? Харааны. За тийм учраас дээрээс нь наанаас нь нүүрнээс нь буюу наанаас нь харж байгаа. Цаатлын хан тал нь харагдах байна тийм ээ. За тэрийг гаргаж ирэх. Тэрийг бид нэр ямар хуу хамтай гэдгийг төсөөлөн бодох. Тийм ээ. За тийм чадвартай болно гэсэн үг. За бүгдээрээ багц хэрэгслүүдээ бэлдээд хичээлийнхаа хэрэгслүүдийг хэлцээд. За бүгдээрээ өнөөдөр 3 проекц техникийг үүсгэхийн тулд техник татсан. 3 проекц техник. За ямар нэгэн бит маань техник буюу өргөн, өндөр буюу тийм ээ, өндөр буюу өргөн харуулсан техник татсан. За босоо техник буюу X, Y, Z. Эвтэй техник маань X-ээр тэмдэг. Бидний урдны математикийн хичээлдэр бол X хэлбэр эндээ гараад ирдэг тийм ээ. За тэгвэл геометри буюу шугам зураг маань техникүүд бол нөгөө талдаа гарч ирж байна. За техникээ байгуул. За багшаа хэлээд зураг үзүүлэлтээр явж байгаад бүгдээрээ сонсоод гараад дагаж хийгээд явууш.
та тийм ээ. За одоо цаашаа бүгдээ анхаарч байгаарай. За багш нь одоо эндээс илүү тараа. За юу тараасан бүгдээ хаасан тийм ээ. За багш нь энэ дээр яотон ингэж үсгэсэн байна. Яотон тийм ээ. За энийг болохоор багш нь шидэнцний айцыг ингэж үсгэсэн. За багш нь таанаас бүгд нь яотон шидэнцний айцыг тараагаад өгсөн тийм ээ. За яотон шидэнцний айцыг хоёроо өөрсдийнхөө ингэж багшийн ингэж болондоо тавиад харааныхаа төвшингээс харна. Өөрөөсийнхөө. За бидний харааны төвшин шидэнцний айцыг маань доор харагдаж байгаа учраас нүүрний гэж энэ талаас авах. Нүүрний тав буюу харагдаж байгаа тав. За бидний харааны төвшин яотгийн айцгийн дээр байгаа учраас дээрээс харсан. За бидний олдох байгаа зүйл маань хажуугаас буюу цаана талын маань хэсэг харагдах байна тийм ээ. За өнөөдөр хэдүүлээ боригц гол хичээлийн хамаа гол утга нь хажуугаас харсан дүрсийг нүүр наадлын боригц зураг дээр ил гаргаж ирж. За үүнийг л олохын тулд боригц зургийг ашиглаж байгаа. За бүгдээ одоо шидэнцний айцыг яотонгийнхоо борь хэмжээг хэмжээд. Тэрэ хэмжээд тэмдэглээд байна. Урт буюу өргөн өндрийг хэмжиж тийм ээ. Яотын ер нь та бас анхаарч байна. Яотын ер нь квадрат байх уу? Тэгшин зүгтүү? Квадрат. Босны үг гэж байна. За бүгд хэмжээд үзье. За яг сайн хэмжээрээ яг зөв гаргаж байна. Яг зөв. Багштай таарч яах вэ? Багш нэг хэмжиж хийсэн. За хэмжээсээ бичиж аваарай. Тэмдэглэж аваарай. Дээрээс. Энэ цаас нь байна. Энэ цаас нь байна. За инцэнэ. За инцэнэ. За багшийн хэмжээсээ хэмжээсэй. Хаах нь. Хаах. За таарсан тийм ээ. За одоо тэмдэглэг байгуулсан. Тэмдэглэг байгуулаад одоо энэ нүүрнээс харсан хэсэг, дээрээс харсан хэсэг коррекцээ байгуулалтаа тэмдэглэг дээрээ дахиад сум татна гэдэг юм.
자, 처음부터 잘 배워요. 자, 다시 저랑 같이 보자. 와서 댕기게, 객대 댕기게 어디 와서 댕기게, 객대 댕기게 Auch auf der mittleren Seite. Heftig auf der Seite. 자, 발대 조금만 더 치마. 자, 발대 조금만 더. 그러면 자, 오른쪽간 거를 저 공친 달았어. 자, 움친 달아줄 때 막신 지레지레 되는 말 거성들 잡지 마. 자, 나 움친 달아 영어 수. 자, 여튼 주둔치냐 했어요. 이러면 버려처럼. 자, 이제부터 또 주둔치냐 했어요. 뭐 틀지 같은데 뭐. 자, 막신하다가 돌아대거라. 자, 주둔치냐 했어요. 어떻게 했는지? 헤드스. 자, 타임스 나. 자, 누구? 헤드. X. 제 더일 탱킹. 헤드 조금이 어찌고 생긴. 자, 무슨 대우 소리 시작하면 되면 대우. 자, 이제. 언제는 헤드스인데? 보라하고. 아홉. 자, 지금 시작했으면 요런 데 있으면 가겠어요. 자, 여튼 뒤만 언들 해주세. 어렵는 어려워. 자, 여튼 개만 해. 누르는 거야. 자, 하다가 더욱더 없이 놀아줘라. 자, 여튼 지금 저희만 누르니 버렸어라. 누르니 앞자. 자, 앞에 누르니 앞자가서 대를 샀은 바이크로 여기서 X, Y를 택틱으로
발대식으로 모아잖아. 들어가. 자, 다시 모았어. 자, 그렇지. 자, 뭐. 자, 지금 지나치면 얼굴 해줄게. 자, 붙인다. 자, 그래, 붙이나. 붙인다. 붙인다. 자, 지금 지나치면 내려서 하신 거야. 같은 경우는 hayır. Toprak ne yapma? Hayır. 자, 같은 경우 내릴 수 있습니다. 네. 자, 자, 어떤 생각할지 그래? 어떤 생각할지 그래? 어떤 빛들이 다르게 듣고 있음? değil mi? Yatın her fiziksel erkek yatın hayırma nurni hissin değil mi? Depti kaçıp versin. X, Z teknikte. Daha değeri sarsın bayraklar. En değeri sarsın X, Y teknikte versin. Değil mi? 자, 어떤 빛들 다르게 듣고 오가 이게 다르게 듣고 오가지고만 N 타다 değil mi? N 타디 어떤 가락 지르긴 또 이글 탱크트레스 Z 탱크트레스 시주리게 나타납니다. 자, 이날에 사용하죠. 돌아라. 아까 지죠. 버스트로 다운. 자, X 이글 탱크트 어서 탱크트만 도움되레스 버스트에 가지고 자, 됐네요. 일단 얘를 샀은 박사가 대부지 조인 탱크트 보다. 자, 버스트가 어떤 인데 나와 이신 제 등급대가 어떤 식으로 그 시집이가 시집대 자, 시집인지 뭐 어떤 애들가 대신 발대시험은 박사 여튼기 누르니 에스기 원들이 이신 발대시험은 못한다. 자, 이렇게 이들이 어떻게 했으면 다듬어 연결 달아주죠. 또 여하튼 경우만 연기 발적인 다 비순수의 발적인 사학된 다. 자, 연결 달아주죠. 이들이 누가 어떻게 하다가 없었으면 사학된 거요 가지고 있으면 연결 달아주죠. 자, 연결되다.
자, 이렇게 넣어주면 되네. 자, 어떠? 다시 아까 돌아볼게요. 어떠? 밑들이 주근지 할즉 여튼 게 BT만 되면 이렇게 BT만 누르데스, 내레스, 발조가 발생했을 때 운순 댕기기 저건 뭐요? 이 실질적인 정도다스 거의 딱은 뭐요? 아래 저건 모르긴 돌아서 더 크죠. 돌아가놨다. 자, 대명사 할 때 뱀제스 태어난다. 되면 밑에 뱀제스 태어 알아서 같은 거 쓰실 때 됐어요. 그때. 자, 지금 우리가 뱀제스 배출 때 우리는 룰이 버렸어요. 룰이 앞에 됐죠. 뱀제스 태어. 자, 뱀제스 태어 앞에가 하나 넣어라. 같은 경우는 여러분 잘 틀림하면 알아. 네? 알아. 자. 자, 아니 좋지만 네. 잘. 자, 어떤 밑에서 덕토가 양을 현재했어요. 얼음이 이제 왔고, 그러면 얼음 보유 주둔세 할증 얼음 봤을 때, 여튼만 어떤 감타라 조치라스 아시죠, 봐봐. 자, 주둔세 할증이 얼음 이제 같이 쓰고 봐. 그러면 나 걔를 쓰고서 얘를 샀으면 되겠다. 얼굴 해결돼? 옳지? 봐봐. 자, 이거 봐봐. 인제스터. 자, 인제스터 됐지. 그래서 제대로 볼까? 자, 현재 왔습니다. 소스나. 자, 소스. 자, 이렇게 할까? 왔다 대치가 그러나 일 버럭 줬을 때 BT 하나씩 야지 아마 객티 가고 야저 같이 당했으면 자, 또 뒤에 붙이라스 왔다 대치 객티 가고 역시 버럭 저렇게 자, 현재 쓰면 되면 자, 저렇게 맛있다. 이렇게 어떤 비체 이렇게 제가 맛있다빈 얘기 갈수록 맛있다 반드면 자,
자, 이거 막 이제 이게 나오네. 자, 확실히 이제 얽혀 있어. 이렇게 있어. 그래서 자, 택시만 이렇게 이렇게
자, 문제를 해주세요. 대표시키면 들어가서. 자, 해줄게. 아까 볼때 쓰니까 그래 저기 맞춰 있는 이제 하늘이 졌음 미니 졌을 때 다시는 보이지 때 그래서 두분이 짓지요. 자, 막 시작하다 볼 거야. 어떻게 심한 놈들은 자, 나이. 자, 어떤 그러면 저 보여 알아. 이제 시작은 됐다. 자, 누르는 살수있으면 자, 내리 살수있으면 여기 이쪽은 자, 내리 살수있으면 자, 저거 살수있으면 이쪽 때 자, 얼굴 해줘보자. 인텔 얼굴에 인자가 알아주시죠. 자, 언디에서 발세 시간 보여줄때 이니 훨씬 발세 시간 같다. 자, 이니 어떻게 하다가 어떻게 하고요? 발쪽에 있다. 그러면 자, 현재식 다 쓰는 목표를 그렇지. 자, 다섯. 자, 그때를 내려가 나도록. 그분이 um치 엔제식 맛있다고 하면 네 get죠. 이제 때 버렸을 수 있네. 자, 현기치나. 자, 제가 없은 그때 졌으면 되겠다.